Og sa pag-abot nako sa Super Farm sa mong White Sun, wala kami nangabang og White Sun nga katong balay. O sa nga na to, bar or basta pulunduhan dito. Naarami ang aning sa kapampbot na kung pag-umangon nga bayi nga si Angel, nag-web sa kamera, og si Pastora na icon sa buhok, og igsoon ni Pastor, og Daloy-doy, og si Daloy-doy, og si ate na naka-purple, og tagalaing nasod sila ang uban tagalaing nasod sa Mindanao. Alright. So padayon sila sa pagkaon, so pero ako na ma-adjust, ako na igagabay nila sila pero palami sila kaon. Ako ani lami na pud tay kaon, lami na kaon, lami na ihamal galing kay tig-medyo ra gyud nila. Wa gani sila nanampit sa driver sa maong pambot. Ambot ako kabalo gisampit ba nila kasi sira maglantaw hasta pud nang usa nga katong naskeled mo hatod na ako nga tigolang mo siya driver yang nindot kay mong ikanan sa perpam kay naay butong ang lobe og na slay napaslay na Diyos na ay kuan na mga drinks na ice nga partikulong initan matupas akong ating nga ningisi og ako igsoon nangita og asal bulok og si papa nga naghokas kay gakaon siya banat og ako mga igsoon nga may purbaye og laki o sa og sa unahan ay gabugsay-bogsay og unsa lang di pa siya makita sa kamera kay mulabang ra na siya ron. Og shout out ni Marivic Acuesta og ni Jojo Topas nga taga Mindanao. Gipakita sa kong ate ang Chen nga ilang gikaon kay lami kuno kaayo niya ako gahinam-hinam na pug kumakakaon. Og ako pag kumakumbay ni inom og tubig sa botong nga marag og Boracay nga daghan ra mo taras amo adere. Og sa pikas na 7-Eleven gagalulutaw og akong giingnas ate nga web mag-web po na siya karong taod-taod gabugsay pa mo siya ni web na siya kanang yung baligya sa perfume daghan kay solod available na tanan mga lemon o sa pong mga lemon na diha mga soft drink, hard drinks o unsa lang pida. Pwede po mo makapalong-ag, makapainit og tubig kung gusto mo inog ininit kana si Vince og si Dodong nang aligo gasolot-solot og life jacket og ato at bang naapoy na abang po pambot nga giadto anang the floating 7-Eleven kay mo siya convenience store nga gapambot daghan kay available anang iyang tinda og kami dire nangaunay pamigbanat kay mo pay pag-abot na mo nya kani mga bata kiat lang agi banat nagkaligo anya kani sila gabanat pus kaon nya ako wa pa koy kaon ani god sure promise. So padayon sila kaon diha na pag isla manampit o di ba alright kaayo. Og nindot kay ang view ang dagat walay mo sang panganod walay mo sang landong og init kayo ang panahon ni ana ay summer kay na siya og mo ni ang sumpay natong una na akong episode sa Perpam on God bless and bye bye all.